Inovalo kakhulu bantwana benkosi. Sibuthene lapha ebusweni lakho Nkosi, sibuthene lapha ebusweni lakho Nkosi, sincinda sempelezwi lakho, silincinda okugcina, sincinda sempelezwi lakho, silincinde lokugcina, sincinda sempelezwi lakho, silincinda okugcina, sincinda sempelezwi lakho, silincinda ngokugcina, sitshele sonke izizwe umkhondo wezwi lakho, sitshele sonke izizwe umkhondo wezwi lakho, ufunwa abalithandayo, bavule inhliziyo zabo, ufunwa abalithandayo, bavule inhliziyo zabo, lingene ingathiya enhlizweni zabo, lingene lingathiya enhlizweni zabo, balithande baligcine lelo izwi lakho.
balithande baligcine awulelo izwi lakho sanibona makholwa nina sithe zinhle sanibona makholwa nina asithe zinhle azokuphatha elilisi azisinde izizwe azokuphatha elilisi azisinde izizwe. Ngiyabonga bangcwele, bengicela umusa kuNkulunkulu ngoba lento engihlelayo noma esihlelayo iyasinda bangcwele benkosi. Sabatwana kakhulu kwesinye isikhathi abantu baye bebone ngathi mhlambe ukuthunywa noma ukubala embhobheni into mhlambe sijabulelayo noma esithandayo. Indaba kaNkulunkulu ibucayi kakhulu ngoba ukuguqa kwami la kungenzeka ngiphume sengisuliwe encwadini yokuphila. Futhi ukuguqa kwami la kungenzeka made ngisuliwe ngiphume sengilotshiwe. Kodwa ngiyazicelela uNkulunkulu omuhle asebuhleni unyazi lwezulu ukuthi njengamanje kulomzuzu nalesikhathi akabe ngakimi engangishiyi noma nginezono noma ngihluleka ukukholwa ngakhona ukwenza kahle kepha ushembe ngicela engadedi kimi ngemukimi angithi mangiguqela engizokhuluma kube ukuphila kubantwana bakaNkulunkulu. Bantwana benkosi kule ngoma ade ngihlabelela kunevesi lesithathu elithi lingene lingathiywa enhlizweni zabo balithande baligcine lelo lizwi lakho. Sisendabeni enkulu bantwana benkosi namhlanje indaba kaJulayi okuzongena umdedelo bantwana benkosi izwi lenkosi mase limemezile ayibonga inkosi. Indaba ke esingayo bantwana benkosi angazo baba noma bengangibambela incwadi ejwayelekile incwadi kaJeremiya ekhuluma ngenhliziyo. Angazo baba banamabhayibheli ethu zoba ngibambela incwadi kaJeremiya ekhuluma ngenhliziyo. Ngiyacela bengifundele abangcwele. Ingene lingathiwa enhlizweni zabo. Jeremiah 17 verse 9. Enhliziyo yakhohlisa kunakho konke. Ithi le ncwadi inhliziyo yakhohlisa kunakho konke. Iyonakele kakhulu. Ithi yonakele kakhulu. Ubani ongayaziyo na? Ithi le ncwadi ubani ongayaziyo? Mina Jehova ngihlola inhliziyo. Mina Jehova ngihlola inhliziyo. Ngilinga ezibilini. Ukuba ngiphe lowo njengokuhamba kwakhe. Ngiyabonga baba bengifuna lapho ukuba ngiphe loyo njengokuhamba kwakhe. Bantwana benkosi sisendabeni enkulu kaJulayi sizohla simele bantwana benkosi inhliziyo singazivumeli ukuthi zisikhohlise noma adlale ngathi. Izolo obaba bakhulumile bathi kuzongena uJulayi batho baba asizilungise nobani akathatha inhliziyo yakhe ayiwashe noma ihlanze ukuze ifanele ukungena kuJulayi.
angazi ke bangcwele ukuthi njengoba sila ukhona nomuntu oneshwa nonebhadi akanomuntu akangamkhulumisi njengamanje. Mangabe kunomuntu ongamkhulumisi njengamanje besekhona ithuba noma amaminithi amancane okusondela eduze kwakhe uthi umuntu kaNkulunkulu kwamoshakala la asithethelelane ukuze singene kule nkonzo kaJulayi sifanele ukuthi sithole nathi ibusiso kanye nabangcwele. Kodwa ma ukhona la inhliziyo isakukhohlisa njengoba kuthiwa khohlisa kunakho konke uzokuthola yini okuzomukelwa noma umakoti mayesaba kukhona nozokuthola wena mangabe inhliziyo yakho nayo uzongena nayo kuJulayi ilikhuni inamagqubu phakathi. Bengithi bangcwele into enkulu kunayonke ake siqale silungise inhliziyo ukuthi ake singene kuJulayi inhliziyo zethu zikhona zemukelekile ngoba uNkulunkulu kuzofika isikhathi lapho khona khipha ibusiso mangabe amakamera enhliziyo yakho angenandawo uzozithola aphi ibusiso. Okunye bangcwele obaba bakhulume ngendaba yokuthi mangabe kunomuntu omkolodayo lisekhona ithuba bangcwele masiphuma la asilungisalaneni mangabe sikolodana mangabe ngenawo amandla angiye mfowethu ngiyocela ngithi mfowethu ngicela ungena kuJulayi ngizobuye ngikukhokhela amandla anginawo njengamanje ngoba kule nkonzo esingena kiyo noma kulomhlangano ongenayo kaNkulunkulu akangeni umuntu onesikolodo. Mangabe unesikolodo bonana nomuntu omkolodayo ungasho ukuthi hayi umuntu akamkhulu sayobona. Siyayifona indlela ayobuya ekhaya siyayifona indlela ayobuya ekhaya ngoJehova inkosi yethu omdali wezulu indlela ekhaya ayedlula engozini indlela ekhaya ayedlula engozini. Hayi ngoba ngikhuluma ngenhliziyo bangcwele inhloso yethu njengoba silapha ukuzofuna indlela ekhaya okuthiwa edlule engozini. Indlela ke lesikiyo bangcwele indlela ebucayi kakhulu ngoba indlela yethuna. Mangabe uyikhona uyiNazaretha ungakazi ucabange ukuthi mhla inyama ihlwana nomphefumulo kambe ngiyoyana ebuhleni kambe ngiyolihamba uhambo olungcwele. Unesho mawunjalo ungakazi ube nawo umuzwa onjalo ukuthi mhla sengithule kambe kuyokhulunywa kuthiweni ngami yini enhle engiyenzile. Ngoba bangcwele kubalekile ukuthi mawula uyiNazaretha kufanele ukuthi lungapheli usuku ungabongiwe ukuthi hayi siyabonga inkosi ikubusise. Makuphela usuku ungabongiwe kusho ukuthi kuzophela usuku kungekho okuhle kwenzile. Lonke isifanele bangcwele ukuthi ake singene enkonzweni noma kulomhlangano kaJulayi simnene nami ngiyayicelela yami inhliziyo nawe ngiyayicelela yakho. Ungalindi isinkwa kuphela ungalindi into engadliwa kodwa inhliziyo yakho ayilungele ukungena kulomhlangano kaJulayi bonkosi. Bacela benkosi sisenkonzweni kaNkulunkulu. Zikhona izinto eske masibuka zibe inkinga noma zibe into enzima ongazi ukuthi yenzeka kanjani. Kunento enginokuyibona zihlobeza inhle zenkosi. Kuyenzeka mawukulela ibandla
kuleli bandla abangcwele siyakhokhelwa amkhokheli oyingcwele ngikhokhele ikhokhele nami amkhokheli khokhelo ingcwele ngikhokhele ikhokhele nami mangabe unesazela noma unesono esikuhluphayo noma kunomthwalo uthwele osindayo ithuba leli lokuthi bangcwele kule mzuzu esele ukuthi kuthiwa mdedela ngene uhlangane nabangcwele ubike ukuthi hayi kunento engikhubile kunento engisindayo kunomthwalo enguthwele ngoba akekho ozokwethula mangabe uthule nawo uzowuthula unsitsitheka uzowuthwala unsitsitheka ujuluka kodwa kuthiwa kulindiwe kodwa kuthiwa uJulayi kodwa mawune sondela kubona wena nomsondele kubafona ibonkosi kunento batola benkosi ebuhlungu kuyenzeka kuleli bandla sikilo batonga benkosi sihambe siyoshadisa insizwa sishadisa insizwa kube kuhle bese siyalindela ukuthi lensizwa sishadisayo izoze emgidini izosilela uNkulunkulu bese siyalindela lensizwa sisinisile ukuthi kufuneka siyibone nasesimayeni yomaya kodwa bese siyadumala ukuthi sayisinisa insizwa yaqeda yahlala phansi kanti iye kanjani ebhentshini kanti angithi usushadile ushadene nansuka awusini ngani pha umayingani ngoba wenza umthetho kaShembe into enhle wena ukhethile ebhentshini kanti ebhentshini uye kanjani amadisk eshoda mangabe ukuthi awusini nje awusini ngani ngoba phela awukazi usipika lutho awukazi usitshele lutho Akethi sambile sayogidisa senza yonke into sibheka ukuthi ulayini yaedeka kodwa uhlela usini nasesimayena ubonakala angazi bangcwele ngoba ngaka ngezwe ngensizwe ngathola kuleli bandla zathi lezi insizwa lapha ebhentshini okuyiwa khona awuyi mangabe kunenkoshozi noma kunencwadi eshodayo ngoba lo muntu oyakuya uphelele uyasina njengoba kuJulayi nje uzobe sina imgidi azoyisina yonke imgidi njengoba kuJulayi nje uzobenza zonke izinto ekufanele zenze wena uzobwenzani ngifuna ukuxwayisa bangcwele lento kaNkulunkulu ngoba into ebucayi kakhulu into enzima kakhulu ngixwayisa nabanye abafowethu ukuthi ngaphambi kokuba ugijime uhambe uthi ebhentshini awusondele kwabadala usondele kwabafowethu uze ukuthi incwadi zakho zikufanele yini ngoba uzohamba sibuye sikusinise uhlale phansi ungasini ungayesimayeni bese siyabuza ukuthi hawu kanti sasiyosinisa umuntu kanjani ngoba phela lo muntu wayesina nenkosazana nomngcwele baleli bandla eninsizwa bangcwele ngikhuluma le ndaba ngoba ngikhulunywe usizi omunye ngathi hayi ukhuluma ngoba ethanda ukukhuluma ngelinye ilanga kunensizwe yakaSibiza iyathi ngicela ningilethele umthandazo iyathi ngikhethile ngikhethe intombi yaleli bandla lensizwa yasithi ngicela ningilethele umthandazo sahamba safika sayilethele umthandazo isiyasibikela ukuthi njengoba ngibiza uShembe nje nginenkinga intombi engikhethile igula kakhulu iqhuma negazi ngamakhala nami umsebenzi usungiphelele sasa siyambiza uShembe salinda nensizwe ilanga lonke sahamba sawobiza uShembe mhlambe njalo wena akazi ulinde nokulinda awuhambisi nomthandazo uhleli nje uze nesicephe sabatheni akukho okwenzayo ukuthi uNkulunkulu nawe mhlakhunjula abangcwele nawe bese yakhumbula mubu umuntu othekuleli ibandla makuthiwa kuyasibhedlela khanjisa umthandazo uhleli phansi makuthiwa khanjisa iguqu uhleli phansi into ayihambayo imicimbi yabumnandi la kuyodliwa khona inyama kuphela kodwa makuthiwa abantu bayagula angeke zeyinikele efasi ibhande ukuthi inkosi sihambisa umngcwele bakho sicela ukuthi umuntu efike ephile
salinda sahamba sakule nsizwa yayihlala eflethini sakhwela saphezulu safika sabiza ushembe phezulu sathi inkosi nansi insizwa yenza into enhle ithi yaganwa kodwa namhlanje inkosazana eganayo iqhuma igazi ngamakhala iyagula nensizwa iphele umsebenzi kanti ishembe umsebenzi wakho kwenze njani saze sithi siyacela Nkosi ukuthi uze uzovela ukuthi kwenze njani noma imindeni ayivele ichaze sahamba saphindela sihlala khona yanmema bafowethu anane bodade wethu yanimema bafowethu anani bodade wethu sasihamba sasithandazile sambiza uNkulunkulu wethu unyazi lwezulu lensizwa yasiyasibona sedlulile insuku yathayi bantwana benkosi yabuya impendulo uthi nathi manihambe kulaleni kwami kobusuku kwase kufika ugogo wafika ethetha kakhulu wathi wena sibanibani wathi uvele wagijimela ukuyokhetha inkosazana ukuyoganwa wathi thina esikuthumile mina ngikuthumile kuleli bandla awungenzele lutho akwazi ukunikelela akwazi wenze lutho akwazi usho lutho ngami wathi hayi yithi esilwa lempi yakho ukuthi usuvele wagxuma shiya kanti wawuthunywe yithi kukhona abantu abanjalo abathunyiwe la ayibonkosi kukhona abantu futhi la abathanda ushemba ayibonkosi lensizwa yayingazi ukuthi siyona siyacela nasemndenini yethu nasemndenini esiphethe ukuthi la siphazama khona isiqoqo sibuyise ushembe ebenze bekhuluma ulimi oluzwakalayo ngoba abanye bethu noma siyashayisa abangcwele singazi ukuthi siyona sithi senza into kaShembe kanti sesishayisile la sisuka khona ibonkosi ebengishona ukuthi bangcwele nobani akayihlole noma ngiyihlole njengoba ngiguqe lapha ukuthi le ndawo kaNkulunkulu ingifanele yini noma lo mNazaretha usugqoke mina kenzeka bengcwele ukuthi umNazaretha ukugqoka kungabuwona ugqokile ngoba umNazaretha wona okaShembe wena uhambe nje usumuntu phaqa ungasena ngisho nolutho ngoba abantwana benkosi siyona into esonisayo ile nhliziyo yade ngikhuluma ngayo engathi lenkonzo eqalayo noma lomhlangano oqalayo kaJulayi ngathola sibahle into ebhlungu bangcwele nangale kunento ebhlungu kunensizwa namhlanje eyifasiwe engakwazi ukunyakaza yayithi yalungisa ithi yakhumuza kayise yabona intombi yentethelelo yayikhetha yayithatha yathi yowakhumuza kayise angazi uNkulunkulu omkhulu wasemhleni ukuthi angasenzela njani ukuthi entombini zentethelelo kube nombala noma kube nesimo sokuthi nazi lezi efuna ukugana ezimisele ngokugana bese kuthiwa hayi nazi ezinye esifuna nje ukusonta ngoba uyasuka insizwa iye ngale ifika ithi yathatha kanti ithatha umuntu ongayimisele ngokugana omisele ngokuthi nje sonke uthi omunye ubaba uthi namhlanje ngiyayisola uthi ngathatha inkomo zami zokugcina uthi ngithi ngenza umthetho kaShembe uthi ngithi ngiyalobola ngilobola umuntu ozongenzela kahle uthi kodwa namhlanje sengiphila ngivalele ngathi ngisejele ngisesikitini ngoba ngathatha umuntu oyenenhloso zakhe engathi uShembe ngasenzela umusa kuthi labo abafuna ukugana ngokusemthethweni bezintando kaShembe uShembe babeke eceleni sibabone bese kuthi abaze ngokuzosonta nabaze ngenhloso zabo uShembe sidedisele bona singababona amehlethe evaleke ngiphe baba izi izindlebe ezivule
ulizwa izwi lakho ngibuyele uthi ngathatha umuntu engangithi ngenza umthetho kaShembe noma ngenza umsebenzi kaShembe uthi kodwa namhlanje sangiphila njengomuntu osesikitini osejele lo muntu unemali uyasebenza uthi lo muntu engamthatha ngathatha umuntu osebenzayo uthi kanti lo muntu inhloso yakhe kwakufuna inxiwa ngakubo wayengafuna umendo wayefuna ukuba nenxiwa ngoba kwezinye indawo la kunamakhosi khona akabeka umuntu wesifazane noma ngawunemali kanjani kodwa kubeka umuntu oganiwe nongaganiwe akabeka ngisho endaweni enamakhosi ayeza amakhansela awuphuma umuzi ungaganiwe awubeka futhi umuntu wesifazane ungaganile ngokuthi unemali kodwa lo muntu engikhuluma ngaye wadidwa imali wasodonga neplani ngizothola inhlalisuthi engizonqika ngayo ngifike ngasekhaya ngithi nangu baba kwami sinikeni inxiwa izwa yayi kwakunenhloso yenxiwa kwakungenayo inhloso ukuthi hayi ngifuna umendo latholakala inxiwa bangcwele wakho udadewethu enxiweni wagijima enduneni kwathi wayike ngoba usuganile usunomkhwenyane sesingakukhipha-ke inxiwa wasekhishwa inxiwa lakhiwa lathi makufika enxiweni wasuyayiveza udadewethu ukuthi hayi mina bengingafuni umendo kodwa bengifuna inxiwa ingakho ngithi uShembe akasisize esibekele eceleni abafuna ukwakha imizi nabanenhloso zabo ngoba lo baba ngiyadabuka kakhulu ngoba ubaba okholwa kakhulu futhi ubaba omthandayo uNkulunkulu kodwa namhlanje uphile ngathi usejele ngoba wathola umuntu wayefuna inxiwa owayengefuna umendo uthi lo baba ngathi ngisahleli kunjalo uthi hayi sahlala kuleli inxiwa elisha yakhe intokazi ngoba inemali uthi mayisiyakhile uthi ngathi ngabona ngelinye ilanga sengihlele ekhaya uthi ngabona ifika nokhokho vula ephethe ikhwama kuthiwa kuzobethelwa lo muzi kodwa bengithatha umuntu obhabhadisiwe ohamba 14 engithi ufuna ukwakha umuzi kodwa dwethu lapha emumva engathi uNkulunkulu enganisiza nimisele ngoba lento esikiyo indaba kaNkulunkulu ayibonkosi uthi ngase ngibona lo muntu efika uthi wathi efika kwathi hayi phuma kulendlela lakiyo kuzongena lo muntu uthi lo muntu angibange ngisazi noma inyanga ngempela noma indoda ezengemkhuba yayo kodwa uthi kwamele ngiphume ngoba ngincikile anginamali yebo kuhle ukuthi sisizane ngoba uyasebenza unemali mawuganile kodwa hayi ukuthi ungiphathe ungishayele umthetho uthi wathi uthi ngikhishwa endlini uthi ngabuyisela eceleni uthi wathi hayi hamba la kwenye indlu lo baba uzohlala la enza konke afuna ukwenza uthi ngahlala ngoba nginamali ngiswele ngithatha isigwili kanti futhi lesigule ngisithathile umuntu uvele efuna inxiwa owengafuna umendo uthi maqhubeka isikhathi wangishayela umthetho manje ukuthi la ekhaya kuzoba nje kube nje ngakhohle ukuthi kanti kwenzakalani wayethatha inkomo zakhe zokugcina abangcwele etwenza umsebenzi kaShembe namhlanje uphile ngathi usejele uthi wathi makhamba isikhathi uthi wangishayela umthetho wathi manje wena aweqi la awusadluli la yimi engidlula la uthi ngabona manje ukuthi nakulo muzi useyangichitha umuzi usewutholile useyangichitha mina qobo lwakhe lo muntu ayemlobolile uthi nami ngangithi ngakho umuzi engikushoyo bangcwele ukuthi uNkulunkulu akasisize lo baba engikhuluma ngaye bangcwele usawusizile inhliziyo yakhe inosizi suku nemina kalali kodwa ayitwenza intando kaShembe Shembe akasisize bangcwele esibonisa abantu abaze ngenhloso zokuthi bafuna ukwakha imizi nabaze ngenhloso zokuthi bafuna ukuya emzini wasebuhleni ilokho esikucelayo bangcwele nami ngicela ukuthi uNkulunkulu akangikhumbule entweni zonke bangcwele zasemzini wakithi nezinhluphileyo nezone enginazo namacala enginawo njengoba ngena uJuly kodwa bengikhumbuza bangcwele ukuthi sonke uNkulunkulu akabe ngakithi asihlenge asifake phansi komjivo wakhe njengoba kuJuly nje uzokuhalela nento ungayidli
uzoqhamuke nesono ongasazi ukuthi sibuyaphi ngoba silwisana nomngcwele ngoba inyanga yomngcwele kodwa wena into ezokusiza ukuthi uhlale emthandazweni ulokhu ulibizile unyazi noma ngawe uyahamba noma ngawuhleli noma ngawulele noma usemsebenzini ulokhu utheshembe ngicela ube nami ngalenyanga ukuthi inkosi mawuswabi ibusiso nami bese ngiyathola nami emzini wakithi kuhambe kahle bangcwele ake siyeke namagqubu ake siyeke inhliziyo ezimbi ake ube yiNazaretha nesimali nenomusa ake ube nezwela nomunye umuntu ethi umuntu mayehlelo into kube ngathi yehlele wena ngoba uyakholwa unonyazi lwezulu ethi umuntu mayelambile kube ngathi kulambe wena ngoba uyakholwa unonyazi lwezulu hayi ukuthi umuntu mayelambile uhamba umkhomba utshela abantu ukuthi isilambi lesi siyafa indlala kodwa ugoba umNazaretha omhlophe uthi uyakholwa hayi ukuthi umuntu umbambele igqubu umuntu uzokhonza uNkulunkulu ukhululekile wena uhleli ngapha uthule negqubu awusho ukuthi kwenze njani kodwa lo mthwalo owuthwele uzobonakala ngelinye ilanga uzobonakala ngelinye ilanga bangcwele uNkulunkulu akasikhumbule labafowethu abangakaqholisa amakhosikazi abo ayikho into ebuhlungu njengokuthi uthola abantwana bekhule uthola ukuthi uma abakamqholisi bese umntwana uyaqala uyalotsholwa wena awuqedile ekhweni lakho mayelotsholo lomntwana wena usufuna ukuthatha lezi inkomo zalomntanakho kanti usukhohlile ukuthi umntanakho phela akusiyena owakho usewumntwana osekhweni lakho usuwuthatha ngenhliziyo ayikho into ebuhlungu njengokuthi uhambe emhlabeni ungamlungisile unkosikazi wakho ngoba izingane zakho kumele zishikashike ngaphindele emuva ziyolungisa indaba yakho kodwa khona la ngaphakathi abanye bethu bangcwele bayithola imali kodwa banake engathi uNkulunkulu engasenza sinake ngoba ngelinye ilanga kuzofika isikhathi bekhuluma ngento yakehle emzini wakithi uthatha ingane yomuntu uhlale nayo ungayilobolile ukhiphele khoncane uhlale naye ikutholela abantwana mayikutholela abantwana bese yadlula emhlabeni mayidlula emhlabeni ingane yabantu uthi wena iyalungisa uzoyifihla kufika abantu bakubo bethi hayi angeke umfihle phela lo ingane yethu le sasikubolekile wawuhlala nayo ungayiqedile sizoyithatha soyingcwaba emzini wakubo ngoba yayivela iphume ngokungekho emthethweni bese bamthatha umakoti ade kwenzela zonke izinto ehambe ekube eyofihlwa kubo wena sekumele uyohlala kubo eyofihlwa mawusufuna ukumenzela ukumgeza noma ukumenzela umsebenzi kusamele uqale lapho udlule umlobolo wenze yonke into umlande kubo kanti kube lento uyenzile ngesikhathi usenaso ubezohamba ehambele endaweni efanele obangcwele uNkulunkulu akasize esipha amandla bantwana benkosi nami ngiyacela bangcwele angikho ngedwa nesikhathi ifoni yami icishile engangishaya umfoka sipiya ngiyacela nami bangcwele ukuthi uNkulunkulu okuqeni kwami ngikhumbule ngicela nami kwehlela ngenzansi uNkulunkulu ngoba ngene uJulayi akakhumbule imindeni yakithi ekhumbule imindeni yasekhaya komama nami uNkulunkulu ebengakimi kulo Julayi kuthi makuvuna noma kwemukelo nami kube khona engibukelayo inkosi busaseni kuzwile amen.